أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالي تماشوان نيجا وبقيمات خدا تعالى جوا راضي به خدا تعالى حضور تخ مالا وه خدا تعالى صحت تخ جان وه خدا تعالى بركت تخ پر وه خدا تعالى الآخرت وتك جنت والجنت جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام يلي تماشوانا أميرو بعثا مازال بكن بعثا مازالا بكن شما مازالا للدفي ريا چيدكن يلي تماشوانا دقتا وجدكشينه جبري حتى نيرو بأغلبي وي مازال للدفي ريانه كلكا ريا چيدكن سببي وي چيه سببي وي يك شيء هبه كباك مرد دور دا هره مرد جوان مريارا فاتحة كي بخوينه هم جمرورا خيرتي كباك فاتحة بخوينن هاني حز رسول الله عليه الصلاة والسلام دبيها خيركم من تعلم القرآن وعلمه هم باشي إنسانا القرآن بخوينن درس قرآن بخويدن درس قرآن بدن فاتحة جي قرآن كباك بخوينه وخير جمروره ایده دیاجی و اجمریا راجی خیره کی هره لو ما کل کلکا ری چکرنه یکاد دیاجی اوه قباک ام دره دا چون اما وان مزلا بنیرین اما وا بفکرین هم بجن هی وانا جوکا ما روکیت ورداد چون او دهاتن نان دخوارن رادزان دگریان بنی ایرو کتنه زکی مزلا دانه هاتن آوان في الدنيا هندي تنا قديا أمجي وكوان روكي محقق أمتك ابن زكي وان مزلا أم جرى حسابي بكن لو ما كن مزلا بأغلبي وي لكي الرياض شكرنا شبوك أملوان بني رجوانا فاتحة كي بخينن أو جبونا ك أملوان مزلا بني أم بيجن أمجي وكوانا تك ابن مزال دفان مزلا دا كي هنا بق هنا آغا هنا فقير هنا شبان هنا قوان هنا başbakan hene, cumhurbaşkanı hene. İca Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam bu mezal dibe ki innemel kabru ravdetun min ravdetil cenneti ev hufretun min hufiren nar dibe ev mezal ev çaltık ya emri Xuda ve bibe bahçe ki bahçe cenneti ya ji disab emre Rabbi alemi ve bibe kortke ki kortke cehennemi naazallah Xuda Teala hifza mevkani İca gelin insana nana amel dünya ne nana Xuda Teala ardeki davemet be fi ardi bajo ki çıtıda bajo ve vi besinana ardi dünya ji एक गनम दाजो आफिने गनम रात के एक पंबू दाजो पंबू रात के इजा अगर को हम अर्दे खुदा अर्दे आखिरत दा हम खैरा बाजون صدقه باجون ام لقبري ام وانت شراكن اما ام گناه باجون ودور دا مجي كورتكا جهنم مجمرچه و نعاذ الله خدا تعالى القرآن الكريم ده بيجي كي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت تمام رحاوي بمرن يعني محقق أمي بمرن ومورسانك جي بمره وچويك جي بمره وهرتش بمره تاني ربي عالم بمينه إجاك أم بمرن أمي بالي رياء آخرت دارن رياء آخرت راجي جي سكنة أول مزالة ما قوي حتى رسولات بي او مازال یاوی به امر رب العالمین باغچه کیش باغچه جنت به یا جیوی کورتکه کیش کورتکه جهنمی به ایجا نها گلی تماشاوانا ام الوی دنیای تخانی دا جیان دکن ام سال جار کی 2 سال جار کی 3 سال جار کی جاونده ام خانیه خوی وی دنیای ام
bakım dikin. Ya em savaq dikin, ya em boyaq dikin, ya em fayansî wî degiş dikin. Ku em zanin ji vî xanî ne xanî me ji dilê qeyb çend salet ne em ê bimirin herin ev xanî wê li vir bîne. Esas xaniyê me ji dil xaniyê axiretê ye. Gere em li wê derê bakım bikin. Hani Behlûl Dîwane Roki Harun Reşit Gazî dikê dibe Harun aşta van kezeba ve mala min. Harun dibe ki ya ustaz ya seyidi ez bana bir mala te ji dil nevze heret ve mala min ji dil. Harun ratka van kezeba dibe o paşet çana vazarı kaşxora dileyze Harun Reşit hani Behlûl van kezeba dibe o te navzarı ka dileyze Harun Reşit evare diçen mali İrekavi normal şif kitine zatine beri dibe kamın kezeb şandı bu. Çma tek kezeba çende dibe. Öyle kezi kezeb naniye. Ya dibe meda Behlûl mugo bibe ba malame. Hatta Behlûl cumhur kazım mala işte dil mugo eri. Öyle dibe kesi kezeb naniye Behlûl cine atevrin ne kezeb ani. Harun radibe gazet ke xulama dibe herin li Behlûl bigerin Behlûl binin. İdi evare şeve. Radvin için Behlûl dibini kual bazarı kapxarad lezeb kapad lezeb vitinin. Harun dibe ki ana müşter ne go van kezebe ve mala min dibe beli tecmara go dibe meci iştara ne go azim mala tejdil ya mala haneka te ne go ve mala min ajdil beli dibe mi bir mala tejdil dibe vaza atma ma tej eşpileka adı persim dibe naniye dibe Harun mala tejdil pileka te nelvederi kavara bile dümen mala tejdil kodere radibin dedin du Behlûl diçin bişe ve nav mezele adbi mala tejdil evdere kuva kezeba daniye ve derin Moristan kurmuk kezik etne ser ve kezebi mala tejdil dibe evdere mala pileka telvire şive çetke ne mala jdile İca geli temaşavana mala ku ana amteda jiyan tikin ve dünya ne mala me jdile em jibuna mala jdil em hizmet bikin برال ودر جيمه خوش به كفاكو سكنة أول مازال جيمه خوش به سكنة تدياجي حساب ما ود ترازي دا البربي عالمي وخوش درباز به وإن شاء الله تعالى سكرا صلاة خوشك درباز بن وإن شاء الله تعالى بالرحمة ربي عالمي جي أم يارن جنتي ياجي أجر كو أم وان حسابا نكن أم أجر جهنمي جي جبيرا نكن رحمة خدا جي هي وخزبا خدای تعالی جی هیه ام هر دی جیش بیر نکن اون تمام بمینید خیر و خوشیدا اون تمام امانتی خدا بر